E whakahau ana tētahi o ngā kaitono tūru kaunihera i te rohe o Manurewa Papakura, kia whakatārewa hia ake te kōwhiringa pōti mo te kaunihera matua o Tāmaki Makaurau. Nā te mea hei tāna, kāre anō te nuinga o ngā whārangi pōti, kia tai atu ki ngā tāngata o Auarohe e rua. He minamina pōti te mahi a Waina Emery i te rangi nei. Engari me pehea hoki, me nā kaore anō nā pepa pōti kia tai mai. We find that out of 100 odd people, 100 odd houses, about 50% of the people have voted. And then you're looking at the others who are not able to vote, and they're not able to vote because they haven't got their voting papers, full stop. Neke atu i te koutou nā tāngata e noho ana ki konei, kaore tonu o rātou pepa pōti. Engari ko te mahi a Waina me tōna rōpū, he whakatika i tēnei āhuatana. The people want to vote, and so when we first started, we would say, have you voted? And they would say yes or no, but the standard answer was, yes, I'd like to vote, but I haven't got my voting papers. And that's still carrying on, as recent as Monday evening. Ina nahi mauheretia ai tētahi tāne no papatoetoe me tētahi atu, mo te whakararu i nā pepa pōti, kia kore tai atu ki etahi o nā kāinga i te tona o Tāmaki. Nō reira ke te tonua he pepa pōti motuhake ki e nei kāinga o Manurewa, engari kāore i te pai ki a Waina. I don't think it's long enough. I think that there needs to be way more publicity from the electoral office to really get out there, put some big ads out there, some ads on television, and talk to the people. Ko te hia o Waina ko te whakaroa ake i te wā tuku pōti ki te rātu o te rawiki. I'm hoping to put a call into Rodney Hyde, and perhaps hopefully he'll message me back on my text. Kua piki ake te tokomaha o nā tāngata e pōti ana mā te 5 ōrau o roto i nā tau, ki te 10 ōrau i tēnei tau. Engari, a kene ka nui ake mēnā kariro i nā kai pōti ara taupepa. Rapara tāwhai, te karere.